мақсади ягонам ҳамин буд ки мо истеҳсолотро интихоб кунем, ҷойҳои кори зиёд шуд. Шурӯи истеҳсолоти мо аз соли 2015 аввалин маротиба сехи истеҳсолии худамона истеҳсоли бинту маҳлули тиббӣ, чойи хуш ва равған бастабандӣ машғул аст. чанд нафар дар корхонаи шумо кор мекунанд? айни замон дар корхонаи мо зиёда аз 22 нафар аллакай мо ҷойи кори сохтагист. шумо як бачаи ҷавон бетаҷриба беихтисос чӣ гуна тавонистед ба ин кори бисёр муҳим даст занед? шарт нест ки як маълумоти бузург дошта бошед, фақат як чиза способност мегӯянд, тавоноӣ, маҳорат агар дар шумо бошад, он тарафаш оҳиста оҳиста месад. яъне ки дар бизнес якчандта ҷиҳатҳои муҳимаш ин аст ки агар шумо натавонед риск кардан, агар шумо натавонед маҳорату малакаву завқу хоҳиш дар шумо набошад, ҳатто он дониши ки ҳам агар дошта бошед кифоят намекунад. истеъдоди шумо дар чист? маҳорати шумо дар чӣ буд? ва риски шумо дар чӣ ifода меёбад? ҳар тоҷире ки агар ки сараввал худаша барои боварӣ ҳосил кунад ки барои ин риск омода аст, пас ин чӣ мегӯянд, ин қадами аввал барои шурӯи кор мешавад. лаёқат буд, способност буд ва риск кардем, шурӯъ кардем. дар байн мо ба бениҳоят мушкилиҳо дучор шудем. бениҳоят, чун вақте ки вориди риск мешавед, баъдан мефаҳмед ки унҷо чӣ аст. аз берун як риск менамояд, дар дохил чӣ пастиҳо дорад, чӣ нофаҳмиҳо мешавад, мушкили бо кадр, мушкили бо истеҳсолот, мушкили бо технолог, мушкили сохтани бозор, мушкили ба роҳ мондани маҳсулот дар бозор, сохтани талабот барои он маҳсулот, реклама, маркетинг, менеҷмент, ҳамаи ин як илми профессионалӣ мехост ки ина мо мутаассифона надоштем. баъди ҳамин, баъде ки ин мушкилота мо рӯбарӯ шудем, оҳиста оҳиста шурӯъ кардем ки аз куҷо ин маълумота, чун устод доимо мегуфтанд ки если не учишься, то мучишься. шурӯъ кардем. якумин омӯзиши мо сар шуд аз устод Саидмурод Давлат, яке аз созандагони мактаби само, ки бениҳоят дар ин ҷода аллакай дар умуман дар Осиёи марказӣ яке аз рақамҳои ягам гӯям хато намекунем ки дар ин самт бениҳоят муваффақам шудагӣ ҳастанд, ки бениҳоят шогирдҳои бузург тарбия кардам ва ин чиз сабаб шуд ки мо дари ин мактабро бикӯбему, шурӯъ ба омӯзиши профессионалӣ кунем. ва нуқтаи дигари муҳим мо ҳамин чиза омӯхтем ки пас ба хотири оне ки бихоҳем як бизнеси масъад ки муваффақу доимо рушд медоштагӣ дошта бошем, ҳамина фаҳмидем ки бизнес это бизнес. ҳамина дарк кардем ки тиҷорат бояд бе мо фаъолият кунад. тиҷорат агар ки тиҷорате ки масъад ки роҳбар дар он ҷо агар ки куллючаво, яъне ки як нуқтаи асосӣ дар тиҷорат бошад, пас ин ҳеҷ вақт як он ширкат, он тиҷорат муваффақ шуда наметавонад. муваффақият ин вобаста будааст аз инсонҳо ва коре ки шумо бо инсонҳо якҷо мекунед. риск кардан ин маънои беомодагӣ, бетайёрии илмӣ ба як кори даст задан аст. статистикаи имрӯза нишон медиҳад ки чандин ширкатҳое буданд ки миллиардер буданд, аммо дар буҳронҳое ки масъад шуда мегузарад, онҳо чӣ шуданд? аммо банкрот шуданд, яъне худашонро муфлис эълон карданд. шумо бибинед, бизнес чизе аст ки шумо маълумот доред, дониш доред ва ҳама чиро доред, маблағ, ресурс ҳама чиро доред ва бояд ки риск кунед. ман масалан агар ман бихоҳам аз Душанбе Хуҷанд ҳаракат кунам, агар бо мошин ҳаракат кунам, ман танҳо метавонам 50 метр ё 100 метр пешама бибинам. мақсади ягонаи ман то Хуҷанд рафта расидан, аммо ман ҳамагӣ вақт дар мошин бошам 50-100 метр пешама мебинам, 1 километр он тараф намебинам чӣ гап аст. шояд дар агар зимистон бошад дар роҳ тарма бошад, ина ман намедонам, шояд ягон роҳ садама бошад, роҳ банд бошад, аммо шумо риск кардантон дар кор ки бояд аз нуқтаи А ба нуқтаи Б расиданатон дар кор. масалан ман як ҳадаф дорам, мехоҳам ки давоми 10 сол мо як ширкате созем ки дар он ҷо камтарин бояд 5000 ҷойи корӣ таъмин бошад ва яке аз ширкатҳое бошем ки дар тамоми Осиёи марказӣ истеҳсолоти дохилиро содир кунем. аммо ин нақша ҳаст, ин ҳамчун як стратег чӣ гуфтанӣ, яъне ки дорнамои рушда дида тавонистанд. давоми 10 сол мо нақша мекунем ки ба намин ҳадаф бирасем. мақсад маълум, ҷои рафта расидан маълум, аммо роҳҳои расидан ба унҷо фарқ мекунад. масалан ман метавонам ки давоми 1 соли ояндаро бибинам, ки масалан давоми ҳамин 1 соли оянда барои ман чӣ ресурс лозим аст, чӣ маҳсулот, чӣ фаҳмиш, чӣ кадр, чӣ технология, чӣ лозим аст, ман ина дида метавонам, анализ карда дида баромада метавонам. аммо
شاید شما ببینید من همین سال مثال میاریم هیچ کس منتظر نداشت که در دنیا یک اپیدمی میشود و تمام شرکت هایی که اینقدر هدف های بزرگ داشتن همه درهای کارخانه را میبندن و مثلا که در خانه ها نشسته منتظر میمونه که کی کرانتین از بین میگذرد. یعنی که اینا هیچ کس پیشگویی کردن نمیتوانست. چرا شما بیزنس میکنید؟ من فکر میکنم بیزنس کردن، تجارت کردن این یک معنی یک چیز آورده فروختن و یک چند دیرم فایده کردن نیست. مقصد اساسی بیزنسمن هر نفری که اگر هر تاجری که اینو درک کند اونها حالا که موفق شدن. شما ببینید جک ما یکی از اساسگزاران شرکت بزرگ علی بابا اون چی میگفت؟ ما در یک سخنرانی اون از اون نفر مثلا شنیده بودیم که وقتی که انسان یک تجارت موفق میشود میلیارد کار میکند، یک میلیارد پول کار میکند، شما میدونید این پول دیگه مالک اون اگر تاجری باید این پول من است شاید غلط کند. این پول جمعیت است. جمعیت سبب شد که اینقدر پول بزرگ مثلا کار کرده شد. اگر که من بگویم که من تاجر هستم و بیزنس کنم یا چی فایده کنم برای منفعت خودم، پس من یک مبلغ لازمه کار میکنم، شاید در حیاتم موفقم شوم. نه، اصل چیزی دیگر است. در دنیا دو قوه اساسی است، یعنی که انسان دو مراتب تولد میشه است. استاد میگفت یک مراتب از مادر و یک مراتب دیگر درک میکند انسان که برای چی تولد شده است. مثلا من میخوام که بیزنس من به چه خاطر است؟ یکم باید که من برای جمعیتم، برای نمو مقصد جای ملکم، کشورم باید حتما منفعتم رسد یا جایی کاری سازم. شما ببینید در چه قدر ما مقصد که مهاجر داریم، چه قدر مقصد که از بیرون تاشون رفته کار میکنن. مقصد یگانه ما ساختن جایهای کاری. در زمانی که شما محصولات خام از خارج کشور میگیرید، حالا که کرونا ویروس هست، چگونه این به شما میسر میگرده؟ این مقصد کرونا ویروس هست درست، اما بعضی محصولات های طبی و مواد خوراکه خوشبختانه اون محصولات هایی که از خارج وارد میشن برای اینو یگان ممانعت نیست. با صاحبکارای جوان من چی گفتنی هستم؟ عموما به همین تاجرها من همین گفتنی هستم که اگر خواهم که یک تاجر موفق باشند، از انسان های موفق به نهایت مصلحت گیرند، درس ها گذارند، آموزش ها گذارند. مقصد معلم با معلم میگن می نشینند، دکتر با دکتر، باید تاجر با تاجر، یعنی که همون محیطش عوض کردنش در کار. فرمولای موفقیت من همین است که من هر روز یک ساعت وقت خودم با آموزش جدا میکنم. در یک روز نه کمتر از 40 دقیقه تا یک ساعت وقت خودم با آموزش دیگران، انا همون کمانده کاری که دارم صرف میکنم. آموختن و آموزاندن ملکه را زیاد میکند، بیشتر میکند. من میخواهم که من در همین تجارتی که من موفق شدم، در همین جایی که من نشستگی هستم، همین جوانهایی که تجارت شروع میکنن، بگذار من همین کشور عزیز ما همش انا همین جاها تمام مقصد صاحبکارا و جوانای موفق نشستگی باشه.